Ikilokete ndeka 30 na yela kinyuma themwe cherukire komba kwithira chirwa mambite kiria nkuwate gani kire chunji gitu kia bieli kia Meru TV rukire arambe yete kumurikira magatheti akenda kumenya ni bibi ngatheti ne chetu chia The Daily Nation na kinya ngatheti ne ya The Standard inde tukiambiriria ambite kiria nkwambirira ngatheti ya The Daily Nation na buni bothio bwa ngatheti ya The Daily Nation kiumara intire ndakwira ina ndono kathomba chiegio gima wa mwere chiegie siasa na kinya mantu jegie ukaria na kinya amantu jegie skuru na ndeto ingi inyingira chiringa thetine ya The Daily Nation karatasi ne kambere akaina kana ndetire chiringito thipo ndeto au kiringa theti ya The Daily Nation ira chugujiria ametho yetu ni ati nende kwina bicha ya president wa Nthiguru Aringi kirite uniform ya KDF nyuma ya akiuma State House muthenya yegoro irenjire imwe ya ukungwira KDF Day celebration irerari narora Moi Barracks nterechi ya Eldoret bicha ingi kwina bicha ya ntomurume mo kumenyekana ya kithuka kimunyi ura ni suspect kana muthwanirwa wa gikuo kia GSU officer araumba kwithira gikariana arora ngiti chia State House na kwina mantu jegi skuru chia kithomo kia CBC kithomo kia KPSE kia STEM na mantu jangi kathomba janga thitini ya The Daily Nation page 7 rwa President Ruto Kinyaru page 7 na rwa Nchamba igwitwa ya kithuka kimunyi ora kuringithanwa na gikuo kia GSU officer ukumenyekana rwinga thitini ya The Daily Nation page 4 na kinya page 5 page 8 ina mantu jegie public civil servant ikomba kwithira bakiyukia kamungana ko kana pension gichomba page 6 ina ronroegie ebura and Nduale urane CS wa ugima mwera mbere kwithira akiona kaita kakao muthenya wegoro arikiri committee ya parliament page 3 na mantu jegie ndwa kana antu barabetire akenya barobere kwithira bagita Nthiguru ne echia Russia komba kwithira bakirwa barabatumiro ndo komba kwithira bakirwa penje yele ngatheti ya The Daily Nation na rondora keba muno rurani rwa Nchamba imwe ikomenyekana ya Samuel Mwiruri urarombere kwithirwa akiringwa risasi nyuma ya kwithira kuri na nkuchenio apa na pale baina mtu wa uromenyerete uro ni murwamiri wa private developer ya Fight View Estate irentere chia Katani akaunti ya Machakos nende kuningana na ndeto ira chikomba kwithira chikiumbuka ne atire Samuel Mwiruri urane mutithigine ndi na ni mutongeria wa Nthukembethe ombere kwithirwa akiratha ntuku ya Saturday kintu kire kyatumirwa kwithira akiratha ntuku ya Saturday ikabari na kuria kwelianwa na uro ukumenyekana niwe warwamirite Flightway Estate irentere chia Katani county ya Machakos ararede mtu wetete akaringa riboti na Samuel Mwiruri akomba kwithira akia summoned abaina muchore wawe ukumenyekana ya Mr. Kandiri bombere kwithira bakiambukira barwa yobera atire tariki 10 cha mweri wa kenda 2025 babati komba kwithira bagita akotini na komba kwithira bakishend light kana kwaria weru mantu jegira bomba kwithira bakiariria akiri security demolition na kinya exhortation irachoba kwithira chikibuthika ani mtu warwamirite Flight View Estate irentere chia Katani akuringana na mtu wa muchie yoba Samuel Mwiruri ariwa Mwiruri nibombera kwithira bagita weteka arabombete kwithira bakia Samondi bena muchore wawe na beta na bachoka nende kintu kira kirombere kwithira kibariaria ne ati nende mweri yomo muthiru nyuma yabo kumba kwithira bagita weteka na muchore wawe mtu ukumenyekana warwamirite Flight View Estate in Katani baina muchore wawe bareya baraita Mwiruri beweta Mwiruri yaweta wetika kwao naraba mweta tethera kaba mutishira baina bunduki iro nende Mwiruri ambere kuringa gichale akiora kenende bombeta irambi kenda buwe ya kumbonia bunduki na buenti shaira uturo bokwa Mwiruri are akukira tanambere na kuambu ntuburabo atumere kirende kyomba kwithira gikiyana Nthukembethe bange abe ya kukaria umwewo nende ntuburabo atumere muchore ubari na Mwiruri etwa Fara
eta na mbere na kumba kwithira kiringa risasi cia iguru untu bura bwatumire kirinde kiomba kwithira kiki matuka baino bakigya no bwa omwanka omba kwithira gitaimila mwiruri amuringa risasi ya kibara na baikuibwa baikona mwiruri akuringa risasi ya kibara no bakwithira kiwa baunga namba mukamata agotwika nende atumba kinyoka matika na bikibiki iro mtumo wendi bobwe yara chumerie omba kwithira kinenkanira probox yewe mukamata ontu bura nende abo bakinya mwiruri cibitari mwiruri na ombe na arari kumba kwithira ari ututia nende kinyamo choreo mwiruri abweta kandiri ari wanende na kumagiro turobo wena tukethira amuchoreo we akumba kwithira akiro kinyama atukumnya turobo we inaburi family ya mwiruri ni koromba nende thirikari utonyera na utiira mwana wona kumba kwithira akiona kioto penji ithatu ya ngatheti ya The Daily Nation ni secret kana mantu jara tutichi ayege akenya barabetire kurwana nthigurune cia Russia kwina nchambe gwitwa Kelvin lakini Kelvin tirerito yawe na tariritie advantages na disadvantages acha kumba kwithira bagita nthigurune ya Russia rikana bane ni ofisa barombere kwithira bakibango na baikwa nthigurune cia Russia na rabaikirwe ndwene kuringana na Kelvin uraretirito yawe ari wawe kinyaki uma Kenya na ichie inabetite na ibairi inbetite ndwene na ranthigurune ya Russia untu bura butumete akawa baraba gutambia ngutu bakiuga ate baikiru bate kumenya ni urongo ibairi inabetite na ingwire kuyongwa baitite kumba kwithira bagita lakini Kelvin ni wariwa kaweretwe no tumbechiro mba kwithira kiona nthigurune ya Kenya tichi akona na ranthigurune ya Russia ariwa nthigurune ya Russia aire wa mweri chiringi 3,000 ya 16 kana 316,000 irakuwa achiringanithitu rire bomba kwithira bakiri wa nthigurune ya Kenya 3 times kana mainda jathatu nende nthigurune ya Kenya chiwe chekinyila 316,000 maybe no ka ukithirutite ngui for 3 months lakini nararo bariwa aina kintu kyokenera no ntu mbechira bakumba kwithira bakiri wa naranthigurune ira ni nyingi kiriro mba kwithira kiri wa nthigurune ya Kenya ntu bura butumite akwa nende mbecha ichi atuma ombe kwithira kinyaki bwithi maendeleo akwao muchi na utira antubone bakumba kwithira abaitetheka indunende arewete barabota bingutu bakiwa bagita nthigurune ira abatairi ni ngwiri kubeta gwita ibareke kurongwa no ntibakarithitwe nthina bakerwa ina baikitwe ende wariwa ngwe yawe na batikire no ntu atombere kwithira gikirwa kikosi kiraga kurwa ariwa ngwe yawe ngwe ya usambasa bye kuria kana wikiri officers bangi bye kuria amona kinya ukamata bire ya barabara bonete ngurario akirindwa page ya inya ya ngatheti ya The Daily Nation na kwina rono rwa muthwanirwa kithuka kimunyi urokwirikana niwe mbere kwithira nende akiela mikwi yomba kwithira ikiura Ramadhan ikiura nchamba iro mbere kwithira ikiruta araruta irangwina araura a State House arari umwe wa baraba karachengeti ya State House arari na miaka 30 Ramadhan Matanka uranende ombite kwithira aitumikira a president baile kwa kaita mwanya kwa miaka 3 each uro mbere kwithira akiura wa atonyire ndira Uhuru Kenyatta atiere miaka 3 akiomba kwithira akinenkanira wathani na nende miaka 3 ya Rais Ruto kinyayo akumba kwithira akiruta niria ngui Matanka ombere kwithira akiona ngui yawe ya mbere mwakene yo 2020 na araura nyumba ya State House ndabone nyuma ya ithe kumenyekana ya Hassan Dabei Matanka ura wari mwandikwa wa State House nende akari kwirikana president ura wari president wa tene Uhuru Kenyatta ombere kwithira akira nchambe gwito Hassan Dabei Matanka kithira akwe ana ainabo abakinyite miaka 18 pombe kwithira baitonyanua aki mutaratara Young Green Army irane gikundi kya antu bara bomba kwithira abakithiria na State House na utira State House na nyumba ira chi State House ni kari bweya irita wa The Green Army kenda utira State House ni kumba kwithirigi kwa itheri lakini nende kaito rakaita ketri na mbere Matanka no mbere ru Matanka ari athirite class kiawe kana kiru kiawe kia form 4 Matanka kaita kakinya
Kenyatta auria kiethira akwina mtu endekia utonya kiri GSU kie baraba bakwithira bakirutaniria ngwe na bontu burabo atumire matanka au kiria njara na wawe na kwenda gutwika kwithira ari umwe wa bara abagwitite GSU ntu burabo atumire aita direct anontu yari directive ya Uhuru Kenyatta na nende kuririkana mtu gwitwa Kithuka Kimunyi ibare barutana iria ngwe na matanka akire Green Army ontu burabo atumite kuringana na bara nende baariana ira nabo bawa ibaikite uchore matanka na Kimunyi ibari na uchore lakini uchore butelewe kanontu Kimunyi ari mukuru wa ukuru bonkuruki ya miaka 60 na matanka arari na miaka 30 akine ndibariga wani uchore bukaribu bwe gatigati kamwana wo na mukuru uwo ukuru wa miaka 60 nende wa mwankorera ari akinyire Kimunyi omba kwithira akiritaya na ngwe yawe yomba kwithira ikithira matanka tiwa ngwe nende agitiwa ngwe na arari ari kwambirira kuserve General Service Unit iraita wa GSU lakini Kimunyi kuringana na karia bangi tipa State House barua Kimunyi na aria kaita kwa kagita aki ya kuliungira matanka kinya ibeta bakarandika gate ne karakomba kwithira kare na ungeti kanyumba karaka gate bakarandina bakethira bakiaria ko kaita kara ya mwankore Kimunyi araire na mekwe nomba kwithira akiela ne rathanchamba mbicha chia CCTV kamera achironania matanka ntukwe ejire ewe mbere kwithira akirathanchamba ekwe yaba bakwithira bekarandika gate ne kara kwa ndaika 17 minutes ni kuona ni bakarithe kanyumba kara bakiara kiamantuti wakumenya ni bibyongwa bomba kwithira bakiariria na matanka ekuma Kithuka Kimunyi ekuma iro mbere kwithira akiela mikwe na yethira ikiratha nchamba igwitwa matanka mwankatha inende muthwaniru wao Kithuka Kimunyi na ikitwe na araikiruki kibera lokoti igoro na judge omba kwithira kiwa nae kwendene kwa ntuko 14 nda kinya postmortem yomba kwithira ikibwithwo amona kinya fingerprint achithira achikiyukwa chiawe penji ithanthatu yangatheti ya The Daily Nation ena Ronduale na bunge baraboro mbere kwithira igoro bagiukiria ngoichio na gutiira iyaka Nduale atirari na ntu akomba kwithira agikiria miruki igoro CS wa ugima wa mwere Anden Nduale na rombere kwithira kinyete ki committee ya parliament aromba kwithira akithuywa na kuro biuri mantu yegie ugima wa mwere na muno kandi yogima wa mweri ya SHA untu buraburonekete Anden Nduale ageta na mbere na komba kwithira aikaria kandi akiwa kandi ni kuritangwe akandi kwe na chibitare igwitangwe na kandi ni antu bareke komba kwithira bakimemendere nontu ni gwitangwe untu burabura tumire nende barabara ya akamiti barabara ya umwe ni national chair wa committee ya health kile National Assembly wijikene ya James Nyikal urane mbunge wa Seme na Bangi Kathumba nende kwina mbunge omwe arombera kwithira agichiumiria na ori ya Anden Nduale biuri bibingi mno akimwira nareke akubona yana nontu mantu yara kwaria imantu yorongo ntu mbere SHA otengwe egwita awire SHA otengwe egwita ene miario ya South MP awijikene ya Anthony Kibagendi arachimbira no bakwithira giukirika no mno akirande Nduale au Anden Nduale ni urongo akiakubera no ntuti ntikinyabu mubauma akumba kwithira akiario ntubara batumira Anden Nduale akunuka na wabamba babunge baba ina machibitare na bunge baiba mochi iba mwira nombe kwithira akiandikithia SHA machibitare yo yethire yakiwata akana yakigunika na kandi yogima ya SHA ntubara batumire Anden Nduale omba kwithira akiria au nende kini kietumi kiotuma abomba kwithira bakimwariria buthu kuna kinya akomuchambia nontu narere deals irabomba kwithira bakimuromba kana tanya turabomba kwithira abakimuromba arabwire abunge Kathumba ibaraba ina chibitari chiona ibenda chibitari ichithira achikia kavand na kandi ya SHA nende Anden Nduale ariwa gikukira ukwa ikiawe kurwa manao mana kuwa rentete
kiria kuona mbeca cha mukenya achikiumba kwithira achitumika na njira ithuku. Penji ya mwanje ya ngatheti ya The Daily Nation ina rono rwarito ba grade 9 paranende bachalite mutaratara yo kumenyekana ya STEM yone science, technology, engineering and mathematics. Kwina STEM na kwina mitaratara ingi ya kithomo kuringana na chukuru buraba guchalira aritobo na kwina nyarito bangi bachalite mutaratara yo CBE yuranende yo gutiri bakumba kuthara bakirutano matuje gikinya sporting activities kuringana na uchunguni baro buthitu ni rwangirwa kithomo akuririkana aritwa 569,000 ibara bayukitie kana bachiandikithite kiri STEM ira niyo science, technology, engineering, mathematics a pathway na bangi 437,000 ni baranende kinyabo bendolete kiri social science pathway while art and sports baraba kwenda nende kuikitukostura etwa michezo na kosira chikuringithanwa na mantu jegi art uchora ya batu uringi mbicha na mantu jangi kathumba. Lecturers baraba kari ochoka ngwena nende bachukuru chia public university chia public university bakomba kwithira bakibuto ngui akuringana na CS wa kithomo gamba ari uria nende arwamiri ba ma university chia public bayokia Italia akiri lecturers bara bakaria akuchoka ngwena nontu ari wa nende bo ibarombere kwithira baikara na betikaniria lecturers baba choke ngwena nontu bura lecturers na bakuga atiri bateti yare uchoka ngwena nontu thirikari ndika ikubadhu ngutha akwina mbicha nango kuonetie yarutu ekirite full uniform ya KDF irenjira imwe ya ukungwira KDF de na ranterechia Moi Barracks. Kuringana na President William Ruto muthenya yogoro araugire atiriri gukethira kwina mitaratara yo tira rutereru rwa KDF ni rukumba kwithira rugiukirwa na njira enene ariwa bari thirikari ibakona thina ira barabeta akendie bakumba kwithira bekilukira na nende ibochwa ntaira gutigira batikumba kwithira bakithinika indira baingugine chio kwina jambe mwe bikibiki ombete kwithira akisuthirika chibitari mwe nontu bwa kuria na mwiri ywa mwekuru wawe ko kaita kara ya nyuma yawe kuremwa ikumba kwithira akiris bill kana akiri ya mbecha chibitari ira itikunira 2.6 million kurirekanende enchambe bikibiki nombete kwithira akita koti kusu chibitari kumba kwithira ikirekeria mwiri yo mwekuru wawe beta kumuthika nchamba iretwa Geoffrey Imende Otiende uranende thitangite chibitari ya Westlands General na Specialist Hospital nontu baweka mwiri yo mwekuru wawe Endorin na Mambuna nontu bwambili ya chibitari ya 2.6 million kuringana nwe ariwa mwekuru wawe ombe kwithira agikwa September tariki 29 endira omba kwithira kiamukiro tungate boki mbo mwiri chibitari ni nende ariuga atiriri aditangite first respondent wa Westland General and Specialist Hospital akiriara ndikito mibaikite muri yo mwekuru wawe na nombere kwithira agikwa na mbecha ina akauma chio nontu wari wakembajwa mwekuru wawe atumirite tu savings twawe kana tumithito twawe tuonde turombete kwithira agika mwanka ikathira ke kurigito kwa mwekuru wawe ari watumirite kwirimo warire 450,000 na rengi ya 650,000 na nende mwankathi yari wakiona mbecha atia ku settle the bill era ni 2.6 million akiendomba kwithira kinenkiro mwiri yo mwekuru wawe eta kuyuthika nende ari wawe ate kure chibitari ne batikomba kwithira kithiatira marando lakini nende ari wamenya muntu umukuo akwire na akwire no temana ya mbecha chumba kwithira no temana yai kwa mochari akanai kwa chibitari mbecha achita na bena kuongeleka na muntu umukuo natika kwiro kinyare mwe akomba kwithira aichoka moyo. Page 10 ya ngatheti ya The Daily Nation nende gwetwika aitithia ene ngari barabena ngari aitithia baba batatu to babikibiki baromba kwithira kuringana na rwangi rwa EPRA rwani rwa mirete mantu jegi Energy and Petroleum Regulatory Authority kwetwika mauri ya petrol mauri ya diesel na mauri ya kerosene yatina makana ya itia no kaya getna mbere kwithira yareo ara yari kuringana na pricing period ya October tariki 15 mwaka November tariki 14 mweri mwaka ne yotore
kurerekana lita imwe ya super petrol ikomba kwithira ikiuma chiringi 184 na 52 cent. Diesel ikomba kwithira ikiuma chiringi 171.47 cent, na petrol na kerosene ikomba kwithira ikiuma chiringi 154.78. Mauria yetumba kwithira ya gichinchia nende kwirwa no ria o kaunti ya Meru ruono rumakiti kirindi irumakiti kinyathe guru ne yonde sister arakuringithana na giku kia sister ungi thikira ru no ruthikire obweya Friday last week. Sister weekend ya a Selimina Karemi urane a Catholic nan na urane murwamiri wa Meru Children's Home ya Nkabone ombere kwithira akiaraniria na mutano ina na mwiro oturo bwawe buri watine no tuyakanya kwe antu abakumba kwithira bakibango mura no ntu bwa urungamiri na nkuchanuri chithirite atiyitana mbere kirurungamiri bwa chukuru iu ni kuringana na mutano ina wa Karemi. Nyuma ya Karemi kumba kwithira akiura wa na mathaa 20 yana yatithiri Karemi no mbere kwithira akiura wa antuku ya Saturday utuku rikana bare Friday aire arire na mutano ina mwira mantera gukurukira mwira bura uturo boburi watine na Saturday less than 24 hours Saturday omba kwithira akiura wa aki unyama kuringana na uchonkuni bora kwithirite bugeta na mbere gwituka children's home yomba kwithira iki tituna mbere ni Karemi urarari nuaramirwa mirite na nende Meru senior resident magistrate ujikenia Evelyn Ndegwa igoro narombere kwithira akiwa Kanjiru uranende nwe ukuringithanwa na giku kia sister ungi ombe kwithira akithekwa kana agikwa kiri Meru police station antuko 14 yuga atiri awe na kuona numbike kwithira rumo obara bombetu kwithira bakimenya nimbi byongo bya uraire kana nimbi byarire sister ariwa na bungu ntuku 14 akenda nende DNA test na government chemist DNA test ijomba kwithira ikibuithio kenda kumenya nimbi byongo byombere kwithira abi karika nao kuringana na thimu ya Karemi urombere kwithirwa akiura wa kuringana na uchunkuni bora bubuthikite na kuringana na aratukinyite mwaka nende kwitwika Karemi ombere kwithirwa iyaka urero gatigati akathainya cio tuko na thamwanja cia rukiri na thimu ya Karemi ni atumikite kuringwa kana kuringa thaa thita achia rukiri sandiu utukubo gukira antuku ya Sunday na ntimutano ina ariwa batrimanire na Karemi akiri police station etete kuringa riboti na amwelesa boya abora maisha yawe yari uwatine untuburane ndi mwankira thai uchunkuri bugwetana mbere na kumba kwithira bukibuthika postmortem kumba kwithira kibwithwa ni family kuratwikire Karemi na aringirwe na blunt object kiongo nomba kwithira agikwa ende kinyamwiro yawe iyo kuona na yue na ngurario kathomba untuburane ndi botuma bethira abakris concerns bakiwa Karemi ikethire akiura wa Saturday mutano ina aringirwe Sunday rukire mutano ina ombere kwithira akiringirwa thimu ni colleagues baraba rutanire ngwina Karemi na bambura ne yange nonto Karemi akumba kwithira agetendera kiri dining ne ethira nende akiringwa mutano ina ucherwero gweta chibitari weta narora na aba kwithira kiruta ngwe weta etethira mwaro ina na mami nthi na tharike ne kuma aikwerio muwata ethira mwiri yawe yu na mpio muno iria amwikire nthi aturakirira na itakuringira antu bangi banja thimu akirikio muringira antu banja thimu aichoke ethira mwiri yo Karemi yukumba kwithira yukiyukua na arako mami arako gwithetwe gukumba kwithira kwithambu na tharike ikumbite kwithira ikitika akielio kagwa mwiri yo mwaro ina ethira yu na ngurario kathumba nende mwakira thayu chunkuni ibugweta na mbere na kumba kwithira bukibuthi kwa mutegeri wa Meru TV Anwiche Nchamba ijikene ya mwenda mbijewe uranende ombere kwithira akiura mwakene yo 2021
Luichi Mwenda Bijewe urombera kwithira akiura mwaka ni 2021 nende koti ni ombete kwithira bakira DPP kaja bombe kwithira bakiapia in court kenda ku explain itumi batomba kwithira bakithiatira kwenda kumenya Mwenda Bijewe ina etire na bone nyuma ya ina Mwenda Bijewe nende akichumire na kuwa wekira kwenda arenda kuelezwa ni bibiongo byombere kwithira abiikarikira mwano we na ina etire na ire akomba kwithira agichoka rakiwa wari mutiari aria kaita konthe eterete report enjaro ya kwirwa ati mwana wawe Mwenda Bijewe akumba kwithira akioneka. Page 12 ya ngatheti ya The Daily Nation inarone kinyarwa mbere kwithira arwimakia for the last 2 weeks kana chumebele bidiri mutaratara ya kuciandikithia ya ringi kura iyo mbere kwithira yukiambirwa nende gwetwika atiri tantu babainge bachumerete kenda guciandikithia ya ringi kura na kinyabara batina ibandete babainge bachumerete hakumba kwithira bakiyukia ibande nao kwina new ideas ira rwangirwa kuringithania kura ithirona na miankara IEBC bakwenda kwiyarwo rwatiri nende owe ukomba kuthiro kimenyeka bakayuke details ntikumenya ata batumurika metho akanyamura kaka itwa iris kaka black instead ya gwita kwikara fingerprint gwatuika nende fingerprint ro wekira ni ya iris yeku ya ritho kanyamuka kaka black kauni koko komba kwithira nende kakiact ya fingerprint gwituika atiri bariwa ka iris iko katiumba kwithira details ciako kana ndeteko ikitharuka araka gitumi kia fingerprint rimwe njara ni chincha fingerprint ni chincha kino tukinya rimwe bongo ile tukurita nende ndira toto ciandikithia ringi kure kana tweta narora ki services iri kwenda tukinya irore gwatuika nende irore bietu bite ukinyika no ntuturutete nkwe either bikaluka akana njara ikathukanga in one way or the other na muno kirantu barakuru nende bari ugatire barenda kwenya mutaratara yonge yo kumurika wa kuyukia irore bia metho tworirana aya Hura nuringa theti ne ya The Daily Nation na betikini bekere katanta kanga theti ya The Daily Nation na bumare kidogo nkuretere ndeka inka imunonga theti ya The Standard mbone kitha ndeka chiambitikiria ukuretera ndono ile chinga theti ne ya The Standard kinya kethira imwe ni irachi umbete kwethira chichokerwa akiringa theti ya The Standard imwe ira tomba kwethira tukithoma kiringa theti ya The Daily Nation. Okay, ntina menya kithira witi yari kumba kwithira ukenenkanira kana wikinya irore bia metho onto atiri bariwa kya metho ikio kitianguka haraka bariwa irore bia njara kana irore bia ara ikabi kwanguka haraka no tukinya mwimbi bongo wira tukumba kwithira tukiruta sawa sawa ikilokete ndaika 59 kinyume tha imwe cherukiri akumba kwithira chiro ambao ni chokerete uringi uketa kureta na mbere na ututhiatira kimitando yetu ukinyanira Facebook na kinya YouTube na kinya tuthiatira akiri Signet Meru TV na Pan Meru TV uninchokerete.
ni ile hakika lugeto nyuma thele chero kire kumba kwithira chiro Amanda kwira nchokerete na ngatheti ya The Standard na ndwana no wira imo ya chio kari ngatheti-ini ya The Standard page ya mbere ya ngatheti ya The Standard na ruono rwa kithuka kimunyi urankwirire kiri ngatheti ya The Daily Nation na kuringithanu na ikuo kia GSU officer uraromba kwithira kiruta ngwe na ranterechi ya State House na murairo kurukira kumuringa mekue ire yombe kwithira igitumo turobwa bumbo kwithira bukiura riu ruono rwa Andenduale bora robete kwithira kionwa nkanga mbute yoro na arauria akiri nyumba ya parliament arara terminate na committee bara bakwithira bakimuuria biure kana kumuunga mauri akiri mantu yegie ugimbo bwa mwiri na muno kandi ya ugimbo bwa mwiri ya SHA. MPs wametukuthira by Salmon CS wa kithomo jikene ya Julius Ogamba nontu bwa delay ndikana guchererwa kwa computation sawa no tuba guchererwa kwa computation kana mbechire chumba kwithira atigita machukuru kuririkana term 3 ndikayiregeri komba kwithira kethira by the way chukuru chikomba kwithira tikiambire kuingwa ntuku ya friend rere ya uke na bando mbechi itomba kwithira tikirekerwa machukuru kune ndi kuringana na bura kukweta machukuru achiingi echiena marandu nende MPC bakuria atiriri nontu CS Ogambo mbere kwithira agikawirane bora rombere kwithira kiremo kinya ni ukinyanilia. Strike ya universities lecturers ba university cha public ni babete kwithira nende bakiwa bo batitiyari akuchoka ngwena nyuma ya thirikari akuumba kwithira bakiria withikire bene randuri ora 7.7 billion riu nende lecturers kinya batikunwa akethira ngwiyo ono ithire kana no ere kuthira nontu nende rwangirwa kithomo ibarutite mukana kana batumite ntumu akiri ma university ati lecturers baraba kare ochoka chukuru bombe kwithira bakingwa nguine bone nyuma ya mugomo komba kwithira yugiunkuma akiri ntuku ya 28 page 3 na rono roke basana rwanto murume omo mwakene jo 2017 ombere kwithira akiwata kana kawe ka step daughter kaurete emwe kuru aina kana ka step daughter nende kiwe arari step father mwakene 2017 omba kwithira akiura kana kakagwata omba kwithira kenyangia kiwendo na akaura buru imagine na kitemi kile kimera kwithira kituma aura kana kani ati nende akakwenda kwa ina nthenje ati nakwibu ya kaina au tuma ndugu ya wendo na arume bangi ende njiremwe ona njiremwe punish kana njiremwe ya utire mukuru wa batireta akutuma ndugu ya wendo omeyanja ikura kana kakawe amugurite nako karetwa Tamara Ndebo na kuringana na ntomurume na arombere kwithira akiconfess kana etekiria mantu yanombere kwithira akibwithia untu bravo tumete nende akabungo miaka 25 akiari kirikoti ari wawa batrekana ka aitako mwithune akenyange kiwendo akaura nomba kwithira akikatia mwithune na choka muchi ishindwe kwa jina la Yesu. Ntereja Kakamega nakyo kwina mariga antichikethira mutegerwa Meru TV urairwa kana kanene gagiakurwa kana ndiraga chiarwa njwiri cia mbere achibati kumba kwithira chikienjwa ni boyuwe tichikethira nuiche mantu yau kana ibuko bati kumba kwithira kwikarika kana twi culture ayomba tichi culture kwenu kithira ibuko kwithira gukari atendra kana kanini gachiarwa njwiri ire cia mbere itibati kwenjwa ni achiari bawe chienja waiboyuwe nende nterechi ya Kakamega akwina family imwe barombere kwithira bari na kiatho kia wiki kana kanini eketa kwenjwa iboyuwe nende kageta kwenjwa iboyuwe anku mutano ina ithe agwatire kana ka na akaura ende kuririkana kira kirari kwithira akege kenoki a traditional ceremony ni rombere kwithira ikialuka kiatwika kiriro abone nyuma ya patano anku wakana ka akare etiketa kumba kwithira kakibudhura traditional shaving aibo yuwara kayukirie tako nyumbewe nomba kwithira agikaura
ara yukirikana kaeta ko nyumbe we na rikana menyane yanko wende utiwaringithwa nikithira akuyo ntubuthuku akaita bwithirikana ka abara ikiro gichale aki nyumba yawe bagita kuona abethira Omondo Mola uranu wa miaka 39 akumba kwithira akiura kana ka mutano ina no tubara buratumire kirindi kya udurana na kiambiria gumuchoa ariko matukaretire thirwa aichithete kiorone akia muturi aura wane mwingi ende borithi barombere kwithira abaki mutethia ati kaura we akwa buru penji ya inyaruono rwa kithuka kimunyi urani muthwanirwa wakura GSU officer nende family yawe bari wa ithe atithere na kiongo gikieya family ya kithuka kimunyi urano wa miaka 56 ana bawe na antu bamuchi barua batu atiri ndande atithaira na kiongo gikieya kunende kinya thithereu rikwirikana na thithetie no wethere kinya ate kumenya ni bibiongwa arombere kwithira akibwithia irwano rwingathitine ya the Standard page 4 na kinya page 5 no ure ngathiti ukomba na rono rangombete kwithira angekwira arwa andentwale urani CS wa ugimba mwiri arombere kwithira aitrima acheke na bunge nyuma yabo komba kwithira bakimwira ne kao barongochia na bemwita kinya mwamba omunene kirimbecha chia ugimba wa mwiri amunire chikomba kwithira chikiru tokire kandine ya sha ya ugimba wa mwiri bari mwita we mwamba na wekira wingetie ne wunkumania andentwale ni wari wa ondikande mwambe nduni abunge ibo barenda kubecha a Kenya aburu abunge akwibonza na chibitari na barenda chibitari chimba kwithira achikiandikithio kana chigikiro ke chibitari muira achikwithira chikikunika na kandi ya sha sawa ikiloke tindaika kenda kinyuma ya yele cherukiri akumba kwithira chirwa man director kwembera mugeni na reketi kumba kwithira agikinyambe tikeria mbabe kwithira nkiuma karuka kidogo tunchokere na mugeni atombe kwithira tugita na mbere nchokere na mugeni tukomba kwithira tukiarira manto jege leadership and governance wathani na utongeria kana mwathani na kinya mutongeria ni quality siriko abati kumba kwithira abaina chio kire siasa kithomo ikebati kumba kwithira kitegerwa akire siasa kire baraba kumba kwithira bakiromba itebe siasa re marataha cio ya kithomo yabati kumba kwithira yaitegerwa na kinya kethira ito chokire kiuria atiriri mutongeria ka chiarawa eno tongeria kana mutongeria ikabwitha chwa ndene ndekete kurayi nchokere na mugeni ndene studio na tukomba kwithira tukiarire mantu kathumba yegie wathani na utongeria kana gichomba governance and leadership.